Ni matigari magari erie kuruhanirio mutino-ini wa farafara daraca-ini ya Rũĩ rwa Rupangizi farafara-ini ya Embu guthie Meru. Mutino uria utigirie andu 6 makuite na angi 26 gutigwo na nguraro njuru. Kuringana na aria mauma matatu-ini iria kurorete mwena wa Meru maugite ndereba wao nuo gutwarithagia ngari uru amu kugerete mwena wa ngari cia kuma na Meru undu uria ni mugaru na watho. Tumekuja vizuri tukasimama hapo PI. Unaona? Sasa tukianza kuteremuka, manze jamaa anaweka gear number 2, 3, 4 na unaona anarusha mkono juu, anarusha 4, 5. Ameweka mpaka 5 tukiteremuka pale chini. Ile kitu imenistua ni kuona tuko line ya ile gari ile line nyingine. Bandara tukua kwa line yetu ya kwenda Embu. Nimeona tukiwa kwa bridge tuko line ya kwenda inaenda Nairobi. Unaona? Alafu kwenda Kurundi na yule alikuwa line ile nyingine alikuwa asafikiria Kurundi line yake njoo iko na space. Wote wakafikiria the same. Si wakakutana end on. Agekira ripoti no Mukonde, County Commissioner wa Embu Abdullahi Galgaro augete aria maguraririo ni matengeririo gutangikirwo thibitari-ini nene ya Embu akiuria matereba kugia na ubashiriri munene mambura-ini maya ma thiguku ya Christmas. Mutino uyu ukite oriri ruhonge rwa guthingatithia wigiriki barabara-ini NTSA ruikitie ngono atwarithia bodaboda 16 kuma mwena wa Eldoret riria mauma mugururu-ini wao mwena ucio. We want to see that every citizen, every person who will pass through Eldoret, who resides in Eldoret, are safe, both in their estates, on the roads, and everywhere. So today, this is part of our major plans, and first, we want to see that all the vehicles which are used along these roads are roadworthy. Ruhonge ruru rugite ni ruguthie na mbere na mugururio ucio niguo gutigirira matereba ni maigiririka barabara-ini hindi no ya mambura ma thiguku. Ngiribotera Kameme TV, ritwa rakwa ni Wanjiru wa Foro.